Mateo Kapitulo 4. Kanitapi ni Jesus, dela neking ilang ning espiritu, baning tuksuan ning diablo. At inyang meka pagayuno ning 40 aldo, ampon 40 bengi, merano piya. Ating mapanukso linapit ya at sinabi na kaya, nung ika ing anak na ning Dios, yutos mo, king ding batong deni, malyari lang tinape. Dapot ya may kibat ya at ngana. Tiyo makasulat, emo king tinape karinya miye ing tao, nune king balang amanong manibatan, king asbok na ning Dios. Kanita pining diablo, delane king santong syudad, at biniline king taluktok ning pisamban. At sinabi na kaya, nung ikay anak ning Diyos, lukso ka kaya ng galalam, uling makasulat, karing kaya ng angeles, munyayang bilin dikil keka, at baboning palad da, dinggamat da, karin da kadalan. Magkang pota mitakit kabitis, king metong abato. Jesus sinabi na kaya, makasulat mo naman, may susubukan, ingke kang ginong Diyos. Pasibayo dela ning diablo, king metong abundok at tutong matas. At pepakit no kaya, di hanggang kayarian king yato, ampon ning ligayara. At sinabi na kaya, ing sablang bagay iti, ibeko keka, nung stiklawod ka, at sambaka ko. Kanitapi ni Jesus, sinabi na kaya, lisya ka, Satanas, uling makasulat, samba ka, king ginong kekang Diyos, at kaya kamo sumuyo. Likwanepin kanita ning diablo. Ato ini, di natang lading angeles at siwande. Ngeni niyang damdaman ng king Juan mesukulya, minuline Galilea. At likwan na ing Nazaret, Minea at menuknangan Capernaum, amakalele dayat malat, wakas ning Sabulon at ning Neftali. Bang matupad, inggingkas ning manulang Isayas, ngana, ing labwad ning Sabulon at ing labwad ning Neftali, nangan king dayat malat, nangan napakarid ning Jordan, Galilea ding Gentiles. Ing balayan alinuklok king dalumdum, may nakit siyang metong amaragula sulok, at karetang linuklok king sakop at lilong ning kamatayan, karela sinlagya ing sulo. Manibat king panahon na ito, migmula ni Jesus menaral, at menalese, sumisi kayo, uling ing kayarian banwa, linapit na. At kabang lalakad siya, lelening dayat malat Galilea, ikit noding nga duwang mikapatad, Simon amayayawos Pedro, at Andres akayang kapatad. Babaldug lang metong alambat, king dayat malat, uling mamalakayala. At sinabi na karela, tuki ko kanako, at gawan dakong mamalakayang tao. At kanita mo rin, ila likwando ding lambat da, at tinukila kaya. At pamanlakad da pang ibat ka rin, ikit no ding aliwang aduwang mi kapatad pa. Santiago ay anak ng Zebedeo, at Juan akayang kapatad. King bangka abere Zebedeo akarelang iba, uli pando ding lambat da. At inawos nala. At itamurin, ila likwandeing bangka at ibara, at tinukila kaya. At Jesus libutan na ing mabilog a Galilea, tuturuya, karing sinagogas da.
at panaral ne ing maya pabalita ning kayarian. At pakayapan no king hanggang sakit at keganaganarang panamdaman ding memalayan. Ating kabantugan na mikalat king mabilog a Syria. At delaro kaya di hanggang sakitan ding manamdaman amiyaliwang sakit at kasakitan. Ding halipnan dating demonyos at ding sosoning at ding lumpo. At iya pakayapan nala. At tikyan ding dakalatawong may nibatan Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at iba't kingnangan na pakarin ning Jordan.